Good evening, whakalawhalahia tuhane hado tola da wala tala tutupu. Koe aho nai ne whakadutala e whae whakapulunga ke matua palimi he motu, koe li lifko toke tā langi, hangao ke he whonoanga lai, he tautakitau ke tau motu au te Pasifika. Moe tau mta kupu kua whakadutala ki ai, mua atu ke lata moe tau motu au te Pasifika, mō niwe. Pehe li lifu palimia kua toke tā langi, whia lahia ia ke tau whakatutalanga, he whono ke whangafulumataha ki he tautakitau ki au te Pasifika. Lahi fi haka o mai ke tulu ke dalia ue mena ne tahe mena lohi ne manaku e matakau au si ke tuke au si whana si hoko ki lato he communicae pura mui hai e ne taka he mena ne whakahingoa o sports so I was happy with that fi ala haha mai ke niwi ke lamatai fi kau ia ke hoko ta katara ke he tau whiua ke nātai me te whanau me tāna whuki ni ki he tau whakatakatakanga la tāme te whuata. Si lahi whia haka hao mai ke te turu ki mai ki au ke longa tau whikau ia. Ko mene ke wā ke hao i ke private sector na whono he PACP he mone tause e lau tūrui e he lau tūru whakahoroanga me whakisa mai ke tau tikitaki. Si dali eo mai aore o ke mai ke ki tuku ki loto he communicate he tau tikitaki. Si dali e whuki ue mena i hani wē ke hane tuku haki dalia si hauai. Kui tau mena ki lātai me SIS, whakahahau ni ki loto he mena he communicate he tau ni. Ai ku mena tuhi nani ki hatungi te tau mara ke he noted. Manako lahi au, si manako lahi he tau tikitaki he tau Small Island States, ke tuku whakamahau ni ki loto ki sia, ai the mena he Small Island States. Si talia. Wa mena ni ha kune ai la maupopu i the mena tuanga he mga hane, ke tuku ni tuku mai iu, matahe miliona euro. Pe hero tuku mai ki longa te ki te tulu ke prepare ki te mena climate change. Si hiki whakahanga i whakatakatakanga ai tūtaranga ina mai tūru mga hane. Whia au ki he SIS meeting ia, whia au haka tuku mai ra tūru li lifu ke mena nako brau e chair ai mone ko au te mena whono mai tūru si tuku mai ni tunga ki sia kai he press conference tuku mai ia hake tari e te huhu ke latai me whono ngai he te tūru. Mai he tau tupini kua whakatoka po ke whamatala mai e tunga i he European Union. Ko hingo ai tau numela ni wene kua mamnaki ke ringa maua mai he tau tupi ia ni kua fuaki ki atu Pasifika. Kui tupi fuua ni ke ne fuaki mai ke ringa taha e miliona euro whakateitei. Po ke half a miliona euro. Kai ke kupi hia koe tahe miliona tupi New Zealand, koe ue miliona tupi New Zealand, ute ni kaha ke mana kaderia mai tūru mo whamui. Whakatutāranga ina mai tūru mga ni, hea koe tupi ia, mai whakahako ni ke lata mai budget. Si koe bine ni whiwhia kai whakatutāranga ina mai tūru, koe whakahoro whiwhi e whakaroanga ia ke mua tupi ia. Koe tau tupi ne tai, te whai anyway ke mua, 95 million euros, ni mai ke lata mai regional projects, te whai anyway ke mua mai te tupi ia. We ha mai tūra te whakatakatakanga mga nei ki kumi puhara haka mana whaifuka sa bani, 5 million sa bani, tupi Amerika ni mai. Kai toka ni hara tūra whaanga ni haere parangata mai ni he te motu ratu. Whai tupi fuki te motu ne tai. Na whakatutana au whawhaangi au ki he te Filipina, te Indonesians, me te Malaysians. Koe whewhe te ala tūru ka pehe o te tūru ki aare take tā, ki making ho ki motu ni. Moe mana si pehe whakatutana moe High Commissioner Wellington. Koe talia te Philippines ke whai mana bihia, kaka te buhara whakataka. Si ke anono haha bihia, koe tunga bihe, koe ramatai hira tūru i te tūru. Si ka eke koe bihia, koe tō hiwitinga hei tupe whamoni i te tūru i nāti mai mana. Aila whakabōri osi te mana ni, ai kumi anga e ni, moe kumi buhara ki te usi ki te whaianga, me tau toke tā. Ne manako rahi te tūru ki ke nātai me te whakawia. Koe whara mena i ni lafi ki lunga, he te tūra whakatutaranga, tu bilateral se hane, ne mana i ke Japanese, Saina, mo EU, mo Taiwan, whakatutara ki inoa. Koe hinga hei te mena la tūru na maike. Si bihia whuki ni na Usila. Si koe hāko ki sia he mga ne, lahi e ono hāko ki mua, ki te mena ka tausi te tūru ka nātai, mui he te tūra kau tū. Me te tupi fuaki no matai me i he te mutu ia. E whakahiko ma liu palimia koe huhua tu, koe ingoe te mana tau hanga au ke he tau whamatalanga hani misilani mua tu ke he whono, moe ni lauia o se tau motaha kua
mutu he whai lau tolo e tau tupilang matai ki atu Pasifika mo lau tolo tau ngā hua ne manako ke tau se kai ua fua ki tupi. Ko te moni he atu tulu ka ha, ko mina puli ni nusila, si beheo he tana me puli, ko makali. Na puli na whai, ke tupi hao, ka behe na ka ia taha dana, whiawhia, tali iu. Ko hinga whuki na haka menige. Ko mana na haka ni ki sia e moni, ko hiki te haka ono noanga. Mui te buhana, kumi me te buhana manatu. Ko iti tua rohi o ai moni ke behe, nofu ni ke tua, ke nusila, ke mai. Ko whana deo a me ke kumi tupe ni a niwe ke lata ni me te whakau niwe. Ko ka kanu hai ane ono rohi o ke hi zere te tu, ke moa tupe mai whakarau rohi atu, ke te tupe ne moa mai hi zere. Whakatutara whuki au ue me te kau i a karana, he te poe ka maare, hanga au i ke he te makauho. I lo eo ka rea betara te turu ke te makauho. Kai tunga pe he hai ei e whakahoho haru turu, hako ki sira turu, ringa whai mena mūri. Me taka ngāru ni wese pēo. Whakaosi ranga e tuku mikumi ke ki sira ka whai, tau sea, ka i whai, i lo te turu. Si koe mena ki turu ki onono ki te puhana, ni hatu turu himutu ni. Ki maua tupe, tunga i hai tourism ne tāna tutu. Ki hanai tu saina ko mai, pihe na nusila ni mai, ne pihe ka haki fwoi ki tupe mai, ke tāki tu accommodation hatu tu. Haka tu accommodation, ki whakaraulahi, ki maua ai ki, no mara tangata ko mai ki matuni. I loa i te turu mga neko, puki te pangare, uka ke hau, uka ke liu, i te tangata o whenanga wau, si pihe na te turu i te tangata ni wei. Ka kanu he mena ia, ko ka mata te ke hae, ke puna hake mai e anganga, manako i te tangata o whenanga e ke mai ki mutuni. Si ko ki sia whuki au ai mani he whai whanonga, me whakatu tāra, ki lau tūru he industry ni sila ko niwe i taha mutu ai mani ne mau ke te rungutu te tangata ka me tāna ke o, ke vaema ke whuru mutu. Ko niwe i taha mutu ka ha, no ka hautu mau ai mani e whakatu tāra ngara tu. Si manatu ki whakakisi atu whuki te he, ko te mana ni, koe tunga ka pihe, koe te mana dausi te tūru ha wha lime tau ki tua, e ka mata i mani ki sia e te punua ni tupu mai, ai ki mana mai ki ni ki tupu mai mawhisi. Ka koe ka kanu hei ia, ne kua tunga pihe ko hiki e anono anga hako ke pihe, lali la niwe, ke dausi ni niwe, ke ua tua kia taha. Ai anono ki hai ke pihe ke tau ni, taka hau ke tau atu, kara anono ki hong furu, ki hong marima, ke ua furu tau ki mua, ka eki nuka mai ke te tūru ke tau si lima tau ki mua, whiawhia rahi o kai ke mai ke pihia. Si pihia i haka te wanonoanga ki he tau whikau he tau tūru, ke tāra i he nusila tunga i whakisi mai kai. Mōri whukina nusila he haka wanono. Haka ki sia te tūru ha, ai mone ka eki wanono te tūru ki he tau news reports mai nusila. Haka te ero tūru amene ke tokere rahi. Unemployment of the youth in Nusila amene is 33%. Tonga tahi toko runga. Ka kano he mene ia, takaranga he te whata, ai whinga hua. Te tō eo hini spapa he pungi di ne, koe ue ake tangata ne kumi punga hua he taha whārakara fōu, takatua i Nusila, ia karana. Ue afe, si manato, ka toko e rearahi di ka hae moni i Nusila. Kua iti mungu i tonga hua he tangata, ka kano he ini piha i Nusila. Tunga ni he whamama deo, koe ue si au, koe limu fūri miliona dāna i Nusila ne whakaanga, ne borrowing. E whai tapu. Ke hapo ki hara tūru tonga hua. Si koe, kwarate te tūru hanga ki whai mana tuanga, whukina te tūru, ki tausin te tūru he da mana te tūru. Pi hie hanga wanga, he hāku a maui he mga ho nehi, ke nā tāma he te tūru kau tū, kūmi te puhana ki rama teini niwe, aniwe ki mo. Koe li whe mōtuko, tō ke tālangi.